Oh, okay. Chomi, ndizofuna ke senze ikhona nye Facebook challenge ekhona naku TikTok. Uyathanda ugender Chomi wena. Kla challenge Chomi uthetha English, yabo? Yonke English oyazi, yonke English oyazi. Yabo la English yakho sithetha xa hle soyi-2. Yena ndase. Yabo? So ke sizawuva kwabalandeli bathini bona. Yabo? Xa uqabile. So yima Chomi ufuna ndithini sayenza ntoni mina? Like uzothetha yonke English oyaziyo. Yabo le yakho hla ngoyithetha xa hle soyi-2. Yonke mntase, yonke la English yakho. Okay. So aphuma phandle wena. Uphuma ke ho. Yabo unikhwazi ke xa uqabile yabo? Okay Chomi. Ndithathe phi apha kanye phi apha kamera? Uzawuhlala apha kaloku uzothetha uhleli apha. Okay. Unikhwazi ke xa uqabile. Yonke English yakho ke ne. Okay. Yo. Good morning. Cinderella. Evening for Tollgate to my your cousin to generate generation. If I make you to die, and I will glorify your holy name and Kawela Makawe. I thank you. Merry Christmas. I wish you a Merry Christmas. If my girl to take my hair to all the style and shake shake I want to when to go to make it a hospital. Horse is a hash. You ho horse. See. If I make it in English. By shows I come to Pepe put the sun. To put a man, to man put the na. Ona put the sun. Tamati so yelima alaka pam pam yelima alaka pam pam. What else? To somebody in correctional service. Your mother is a hood to making. Hello, my name is Mandisa to hello, my name is Mandisa to hello, my name is Mandisa. I'm making Machaya to Mahateb and making all to people to make baking powder. Mancho mandikwazi isa Chomi service. Chomi yakale nyifoni yakho. Okay, Nkabili. Yeah, Nkabili. Okay. You sorry. So, guys. Bye.